non birtang tatpen ajupan senang pini there kren arkep arni dipu luru langso RTI activities mohen rong pi ahin pen therang kiamai kang nipon lason si mohen rong pi ahin pen kaning je pon thuke towar krong pli mate four line along le ahem thuwek abang thu atum compensation atangka jelong ledat ajok penang abang thu atum nang rab don tha pupen mohen rong pi along puta sitame nang chethon atum dolo puta pinpur pon puthot alang li pen kaning je pon thu section 3 lapen section 4 along le aputha sitame jong pon thu jong si along le abang thuwek aphan tangka chewai we pulote lam hoi sitame pinang kok puta ningje pon lason si forest along le cinilor pusitame pinang amunit atum puta silam si compensation atangka cholap lasi aron repen puta kasilam atum aphan sitame ingthan pon etnon pusi KAC CM Dr. Tulram Ronghang Lapen Land and Revenue PM Amor Singh Tiso Aphan Sitame Chuning Ripontu Lason si mohen rong pi aphan herangki atumpen kaljuke thake kadok kawe sitame KAC Lapen Land and Revenue Department kecok cek puta arbok pon athe latum langdum kami nang jike mithang along department dokok tole lapuson nang keman ke kecok cek thektik lok pusi mohen rong pi pen herangki atheng no nampak langdum lasi angton pen kacini ji aphan mohen rong pi pen kaning ji alam the pen le arju pon thu sinang News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Nili pinina tempat napa? Nang litum kini pen, nang litum jok pen nili hula. Hak dalam la krong pli alam putak asap so nili kening ji pu docet la sinang litum pan nili na chop hake la son no. Dan hala Portland along ad hoc problem teknologi pik arjiding olo nili panang kipun la pen penang ana tum nang rap tum thapu nili pana chuni rido la apata nang thon hop tara along le dam vek tum poisa chelong le dat la pujal mat son nang thon do o amat si nili long thon lap lo tangke chupu olo pula tum pipedat arjiding olo la tum at kilong ne ingke atima bang kampi ne dak klem lap lo abisi ke la section 3 section 4 la so malam area lam ne ya sab so ning je pu patta nang thon hop ne li phan amasi nang rap dun tha la pujal already ne li pulote isi kam la ke legally help enang ko bon to sin li amatha la sinom na dam de ko hala dak area ko mama si kelong le vek to ma phan bang la tum poisa chipi det si kimi pu bang sin ka juning ri ji pu ale lam hoi pi ne ka chipi lo pulo te mo legal action pi ne dokok pi ne lo pulo ta alang dum ta siksa gi ka do wi tum ta siksa ka ji la pen chupa sung tung te la si so khang se ne le ka chuning ri ji po hala tum han ko mama si kilong ni do ma hala tum han ta chipi wet si kimi non already la hai sub advocate long si dolo ne li pidam lap lo la si li ka chuning ri non drafting at jat elo file lock jot na la ke alang tum bang la si non dam de ko la lam hoi chipi pe ko la so ku tha ka bang la tum chelang pamira hala kilong vek nei tum han understanding dora chipi det sikime ko bang nili ka chuning ri ji ko bang ako isi alam bang ke dak theklong lo nili theklong lo phrang pa na chom hong kang tung te pu lam chona na tung te pu lam lo discrepancy theklong pe ki chok che pi ne theklong o isi first isi bang ke hula delay along ta de khat de khila theklor pen soil conservation along le hala dak pata chutiar ramat la pu soil pu forest tum along le long pata chutiar ma hadak compensation chula en lap la hai government na revenue long sepawat en lap la hai government na revenue long sepawat padam hi polo la hai ke la pen ako non thek lor bang hala na horjan forest reserve forest hala so reserve forest long ta pata chutiar lap Portland vai pomat pata chutiar la son ba chok che nili pudai po bang nili kel hai putha ke nili lam hoi pilabi la hai ke non ma la sin nili ka chuning ri ji pu bang ke CM ta forest in charge lo la pen la revenue in charge ta do amortiso alang li phanda chuning ri lo non ma la hai patta bang reject si a hok pet revenue karbeng long revenue long
lahai aphan paluji phan lahai compensation tangka bang revenue long paluji phan sin neli ka chuning riji pu la si aleng li tum phan ka chuning ri ke solam lo la si mo mo api lam hoi chi pi det jat det lo pulo te siksak o athema lam hoi po hor mo ke muni tum dak kar beng long ara tum pange men ke no anta po ana hirtan sakse lang amasi pangwe krang eti just eta mo isi apor mo isi final adjustment ki pilo pulo te sohot siksak o nili isi example ento lalu prasad jadab case hala fodari scam po 96 malam FIR after 18 years of his conviction kicho lasi apor nang kok jas la po court long ke la po legal procedure bang Indian legal procedure bang England chat sita mo final adjustment na hot siksak o jogji la si light enang ne la so puthak man ni pudaim po la si nang litum han nang ka hang ta la pulo nang litum ajok pen la kar beng long authority tum han da pachini kang tung lo la hai mat no la hai aputhak non mat la hai la patai chutiar det pi ne por reject dap sikimi nang ka chuning rilo nili abisi ke ake hoi la CM tuliram long hang phanda chuning rilo omor tisu phanda chuning rilo sa kai nang le pula section 3 dan section 4 long mana long le yang putung da long le tung do lang ko ti bang kon ba ka phai sinang gi no long le tung bang ke long le do o nili long nili non kini vekta bangkre thom bak do power hormu hadi misuse nang ni da so ko thang nang le ko ma sa koi ti mi mi long ko nang ni hin ma thang bang la dak ke kosan no popo la council tenta la ke responsible lo daka revenue in charge do alang ke la department masih alang lo mati hem pulo mati omortis lo mati dak wang po ako hala pangpen po la tensing rong pi alang ala kini kala lo competent authority of land acquisition alang si responsible alang pan arpu ki pi do lo mati la hai pu thak palangi pan bat ki abera tum bang ke la ke hal tum da responsible thi ulo la si SK mondol tum mane mondol tum paisa chupi det hopi ne hal tum hanse akoi pipi hala dakarat tum hok te dalam ke dak athak angton lo so harmu ke cerap nang